Igisirikare cya Israeli IDF cyavuze ko kishe umukuru w'ingabo za Iran mushya wari umaze iminsi mike asimbuye uwo kishe kuwa gatanu w'icyumweru gishize yitwa Ali Shadmani. Bavuze ko yaguye mu gitero bagabyitera mu ijoro ryakeye. General Major Shadmani yaraherutse kugirwa umuyobozi w'ibiro bikuru bya gisirikari. Inshingano yari afite ni izo guhuza ibikorwa bya gisirikari hagati y'ingabo zidasanzwe zishinzwe kurinda Repubulika ya Kiislamu ya Iranian Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC n'ingabo zisanzwe za Irani. Yahawe izi nshingano asimbuye Gholam Ali Rashid wishwe mu cyumweru gishize kuwa gatanu ubwo Israel yatagizaga ibitero byayo kuri Irani. Ibinyamakuru byo muri Irani ntacyo biratangaza ku rupfu rwa Shadmani. Abasirikare bakuru batari bake b'ingabo za Irani bamaze kugwa muri ibi bitero bya Israel kuva kuwa gatanu. Israel bigenze ite ngo imenye aho abayobozi bakuru ba Irani baherereye ngo ibice kubera ikirimo kubibasira? Nk'uko byatangajwe n'ingabo za Israel IDF, Ali Shadmani yari umuyobozi mukuru w'ingabo za Irani mu gihe cy'intambara ndetse akaba n'uwari hafi cyane y'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. IDF yongeyeho ko Shadmani yaranayoboye urwego rushinzwe ingamba zihutirwa mu ngabo za Irani kandi yari afite ububasha ku gisirikare cya leta Armée Iranienne ndetse n'igisirikare cy'abarinzi b'impinduramatwara cya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps. Mu ntangiriro z'ibi bitero bikomeje n'uyu munsi, uyu mugabo yahawe kuyobora ingabo zose za Iran nyuma y'uko wamubanjirije Ala Ali Rashid yiciwe mu gitero cya mbere cyiswe Operation Rising Lion nk'uko ingabo za Israel IDF zabitangaje. Izi ngabo za Israel zongeyeho ko ikigo cy'itumanaho n'igenzura ry'ibikorwa byihutirwa bya gisirikare cya Iran kizwi nka Khatam al-Anbiya cyari gishinzwe gucunga ibikorwa by'intambara no kwemeza igenamigambi ry'ibitero bya Iran ngo ni Shadmani wari ukiyoboye. IDF ivuga ko Shadmani yagize uruhare rukomeye mu igenamigambi rya Iran ryagenewe kurasa Israel binyuze mu myanya itandukanye yari afite mu nzego z'umutekano n'izi ngabo z'igihugu. Mbere y'uko asimbura Ali Rashid, Shadmani yari umuyobozi wungirije mu buyobozi bw'ikigo cy'ibikorwa byihutirwa bya gisirikare cya Iran Khatam al-Anbiya ndetse ngo yari n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwa General Staff rw'ingabo za Iran nk'uko bitangazwa n'ingabo za Israel. Urupfu rwa Ali Shadmani rutaremezwa na leta ya Iran kugeza ubu rwaba rwiyongereye ku rutonde rw'abandi bayobozi bakomeye ba gisirikare bamaze kwicwa na Israel guhera kuwa gatanu w'icyumweru gishize ubwo yatangiraga ibitero byayo kuri Iran. Ingabo za Israel zavuze ko zabonye amakuru y'iperereza yizewe cyane ndetse n'amahirwe atunguranye mu ijoro ryakeye ubwo indege za gisirikare za Israel zagabaga igitero ku cyicaro cy'ubuyobozi bw'igisirikare ahari hari abakozi bakomeye bo mu mutima wa Tehran ngo zica Ali Shadmani. Ibinyamakuru byanditse ko mu ijoro ryakeye humvikanye ibiturika bibiri mu mujyi wa Tabriz, umujyi uherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Iran. Igisirikare cya Israel cyagabye ibitero bikomeye byasenye ibirindiro bya gisirikare bisanzwe birimo n'ububiko bw'ibisasu bya missile ndetse naho bashyira imbunda za muzinga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, igisirikare cya Israel cyavuze ko Iran yarashe ibisasu bya missile 30. Cyavuze ko hafi ya byose byashwanyurijwe mu kirere mbere y'uko bigwa ku butaka bwa Israel, ariko hari bike byanyuze muri humwe mu bwirinzi bwa Israel bikomeretsa abantu ndetse bisenya imitungo nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'ingabo za Israel. Ibiturika byumvikanye mu mujyi wa Tel Aviv na Yerusalemu. Ishami ry'urwego rwa Israel rushinzwe ubutabazi bwihutirwa Magen David Adom rivuga ko abantu 5 bakomeretse byoroheje ahari igaraje ry'imodoka za bus hagati muri Israel mu gihe cy'ibi bitero byagabwe na Iran. Ku rundi ruhande, ishami ry'ingabo za IRGC rishinzwe kurwana mu kirere ryavuze ko ryagabye ibitero ku nyubako y'ubutasi y'igisirikare cya Israel ndetse n'icyicaro gikuru cy'urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad nk'uko byatangajwe na televiziyo muri Iran. Nyuma y'itangazo rikangurira abaturage ryatanzwe na Donald Trump risaba abantu guhunga umurwa mukuru wa Iran Tehran bakiri bazima, bamwe babyumvise baragenda mu gihe abandi bahisemo kutava mu murwa mukuru w'igihugu cyabo kubera impamvu z'umutekano. Amazina nyayo y'abaganiriye n'itangazamakuru ntabwo yatangajwe kubera ko bavuga ko bafite ubwoba bwo kuvugana n'abanyamakuru, bakavuga ko byabagiraho ingaruka muri Iran. Umwe waganiriye na BBC yitwa Arash yahungiye muri Armenia, avuga ko yavuye itera ahagana saa 4 z'ijoro kuri uyu wa mbere anyuze mu mujyi witwa Kazvin, ni umujyi uherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Iran.
ariko urugendo rwari rusanzwe rumara isaha n'iminota 30 ngo rwamufasha amasaha agera kuri 5. Ati benshi cyane cyane abasanzwe hanze y'igihugu barimo kugerageza guhunga igihugu. Narges we yafashe umwanzuro wo kuguma Tehran n'ubwo ubwoba bukomeje kwiyongera. Ati umujyi uragenda usa n'urimo ubusa kuva Donald Trump yavuga ijambo mu ijoro ryakeye asaba abantu guhunga. Biragaragara ko abantu benshi barimo guhunga koko. Uyu mugore avuga ko imihanda muri Tehran yuzuyemo ibinyabiziga ku buryo kugenda ahariho hose bigoye. Tehran ni umujyi utuwe n'abaturage barenga miliyoni 17, ariko Narges avuga ko nta mpamvu imwemeza ko guhunga ari cyo cyemezo cyiza, cyane cyane aho aherereye. Gusa ibyo yabonye mu ijoro byamukanguye bimwibutsa akaga ashobora kuba arimo. Atuye hafi y'inyubako ya radio na televiziyo y'igihugu. Iyo nyubako yarayitewe. Ati byari biteye ubwoba cyane kandi byabaye hafi yaho ntuye. Hari n'abandi bataramenya neza icyo gukora. Faranak ni umwe muri bo. Yabwiye itangazamakuru ati ntabwo numva ko byoroshye gufata imodoka ngo unyure muri ibyo bihe. Uyu mugore uba hafi ya nyubako ya radio na televiziyo yahunze ari kumwe na nyina ushaje cyane nyuma yo kumva ibiturika bikomeye cyane byamaze ijoro ryose byo kuwa mbere. Mu nzira asubira mu rugo yabonye imirongo miremire y'imodoka ku byapa byaho bagurira essence. Byari ibirometero bitabike by'imodoka zitonze umurongo. Bamwe mu baturanyi be bahisemo guhungira mu majyaruguru ya Iran, ariko abandi nka Faranak bahisemo kuguma mu ngo zabo bihishe bategereje kureba ibizakurikiraho mu minsi igiye kuza. Mu kanya nari mbivuzeho, ndetse abandi mushobora kuba mwabibonye mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, aho indege z'intambara za Israel zarashe ku cyicaro gikuru cy'itangazamakuru cya leta ya Iran mu murwa mukuru Tehran, nyuma y'uko igisirikare cya Israel gisabye abatuye muri ako karere aho icyo gitangazamakuru kiri kwimuka. Amakuru yararimo gutangazwa mu buryo bw'ako kanya kuri iyo televiziyo ya Iran yahise ahagarara by'akanya gato nyuma y'uko humvikanye ibiturika ndetse n'amatara kazima. Ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje ko umukozi umwe w'icyo gitangazamakuru cya leta yapfuye. Igisirikare cya Israel cyavuze ko cyarashe ikigo cyo gutangaza amakuru cy'ubutegetsi bwa Iran. Hagati aho abaturage b'Tehran bagaragaye barimo guhunga ku bwinshi. Amafoto agaragaza umubyigano w'imodoka mu mihanda minini ijya mu majyaruguru. Mbere igisirikare cya Israel cyari cyatangaje ko cyabashije kurusha imbaraga ingabo zirwanira mu kirere za Iran hejuru y'uwo mujyi, ndetse ko cyashenye 1/3 cy'ibyuma bya Iran bikoreshwa mu kurasa cyangwa se kohereza ibisasu bya misile. Ibi byabaye nyuma y'uko misile za Iran zirashe mu duce tune tunyuranye mu majyaruguru ndetse no hagati muri Israel mu ijoro rishyira kuwa mbere, zica abasivile 8 nk'uko igisirikare cya Israel kibivuga. Minisiteri y'ubuzima ya Iran ivuga ko abantu bagera kuri 224 bishwe, abandi barenga 1200 barakomeretse mu bitero byo mu kirere bya Israel byo guhera kuwa gatanu. Ubwo Israel yatangiraga ibitero bisesuye byo mu kirere byo kwibasira gahunda ya nucleaire ya Iran hamwe na misile zayo zo mu bwoko bwa balistike. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byavuze ko ibitero bya misile bya Iran byishe abantu 24 ndetse bikomeretsa abandi 592 muri Israel muri icyo gihe cyo guhera kuwa gatanu. Kuwa mbere nyuma ya saa sita z'amanywa, umuvugizi w'igisirikare cya Israel mu rurimi rw'igiperse yasabye abatuye mu karere ka gatatu ka Tehran mu gice cy'uburengerazuba kwimuka ako kanya, avuga ko icyo gisirikare cyateganyaga kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikari ndetse ko ubuzima bwabo bushobora kuba buri mu kaga. Hashize amasaha, igitero cya Israel ku nyubako ikoreramo igitangazamakuru cya leta ya Iran cyatangajwe mu buryo bw'ako kanya kikirimo kuba kuri televiziyo y'icyo gitangazamakuru yitwa Irin. Nyuma y'uko humvikanye ibiturika byinshi, Sahar Emami wari urimo kuvuga amakuru yaragize ati ibyo mwabonye ni ijwi ry'ubushotoranyi bugaragara bw'ubutegetsi bw'abasioniste ubwo n'abanya-Israel. Ikindi giturika cyaturitse cyane kurushaho kijegeza studio y'icyo gitangazamakuru, bituma umunyamakuru ahaguruka ariruka, byagaragaye mu mashusho. Ayo makuru yahise ahagarara asimbuzwa amakuru y'incamake, nuko hashize iminota amakuru arasubukurwa. Nyuma yaho Peyman Jaberi, umukuru w'igitangazamakuru cya leta, yagaragaye kuri televiziyo yerekana urupapuro ruriho amaraso, avuga ko iyo televiziyo n'abakozi bayo bashikamye kugera ku musozo. Ibiro ntaramakuru Fars byo muri Iran byavuze ko Masume Azimi, umukozi wo mu bunyamabanga bw'icyo gitangazamakuru, yiciwe muri icyo gitero. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Esmaili Bagaye, yamaganye icyo gitero, avuga ko ari igikorwa cy'ububisha ndetse ko ari icyaha cyo mu ntambara.
umuvugizi w'igisirikare cya Israel Brigadier General Efie Defrin yavuze ko igisirikare cye cyarashe ikigo cyo gutangaza amakuru cy'ubutegetsi bwa Iran cyakoreraga ingabo za Iran. Ati dushingiye ku makuru yacu y'ubutasi, icyo kigo cyakoreshwaga n'igisirikare mu gukora kikinze mu basivile no mu bikorwa remezo bya gisivile. Minisitiri w'ingabo za Israel Israel Katz yavuze ko iki gitangazamakuru cyitwa IRIB ari urwego rutangaza icengezamatwara no kugumesha rubanda. Abakuru b'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi bahuriye mu kiswe G7 basabye ko imvururu zigabanuka mu burasirazuba bwo hagati, harimo no guhagarika intambara muri Gaza nk'uko byatangajwe mu itangazo ryabo rusange. Bashimangiye ko bashyigikiye amahoro n'umutekano mu karere, ariko banagaragaza ko mu rwego rw'uko ibintu bihagaze Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye muri iyo nama atarayisoza, abwira abanyamakuru ati ngomba gusubira muri Amerika hakiri kare ku mpamvu zumvikana. Uko kuva muri iyo nama kwa Donald Trump kuje mu gihe Israel na Iran bari mu mirwano ikomeye cyane. Uyu ni umunsi wa 5. Hari amakuru yakwiriye mu binyamakuru avuga ko inama y'igihugu ishinzwe umutekano muri White House, ibiro bya perezida wa Amerika, yagombaga guterana kugira ngo isuzume isubira mu gihugu kwe. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yavuze ko hagiye koherezwa ibindi bikoresho bya gisirikare ndetse n'ingabo mu burasirazuba bwo hagati hagamijwe kongera ubushobozi bwo kwirwanaho. Ariko abayobozi ba Amerika bahakanye amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziri hafi kwinjira muri iyi ntambara. Maison Blanche yakoze uko ishoboye kose mu kugaragaza ko wari umunsi mwiza cyane kuri Perezida Donald Trump muri iyo nama. Ivuga ko hari byinshi byagezweho, harimo n'amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida wa Amerika Caroline Leavitt yavuze ko Donald Trump yasohotse muri iyo nama ihuza abakuru b'ibihugu bikomeye ku isi, irimo kubera ahitwa Kananaskis mu misozi ya Rocky Mountains muri Canada, nyuma y'ifunguro rya nimugoroba ku wa mbere, kubera ibirimo kubera mu burasirazuba bwo hagati. Nta bisobanuro birambuye yatanze. Ibi bivuze ko atazabasha guhura imbona nkubone na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ndetse na Perezida mushya wa Mexique Claudia Sheinbaum. Inama zari ziteganyijwe kuri uyu wa 2, umunsi wa nyuma w'iyi nama. Mu gihe abakuru b'ibihugu bafataga ifoto y'umuryango kuri uyu wa mbere, Donald Trump yavuze ko asubiye Washington kubera ibintu bikomeye birimo kubera muri ako karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mbere y'uko agenda, yari yasangije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Iran ikwiriye kuba yarashyize umukono ku masezerano yabahaye ubwo baherukaga kuganira ku mugambi wa nuclear wa Iran. Ati mu magambo make, Iran ntabwo igomba gutunga ibirwanisho bya kirimbuzi. Ati nabivuze inshuro nyinshi. Ku rubuga rwe rwa Truth Social, Donald Trump yanatangaje impuruza asaba abaturage ba Iran kuvitera mu mujyi utuwe n'abaturage barenga miliyoni 17. Yabasabye kuhava vuba na bwangu. Nta bisobanuro birenze ibyo yatanze. Bidatinze, ibinyamakuru byo muri Iran byahise bitangaza ko mu rukerera humvikanye ibiturika bikomeye ndetse n'amasasu y'igisirikare cya Iran kirindi kirere mu mujyi wa Tehran. Ibyo byabaye hashize amasaha make Israel igabye igitero kuri ya nyubako ya radio na televiziyo y'igihugu cya Iran, aho umwe mu banyamakuru yarimo gutangaza amakuru ahita ahunga atarangije amakuru. I Tel Aviv muri Israel ho inzogera za gisirikare ziri ku rwego rwo hejuru zasakuje muri icyo gihe, humvikana n'ibiturika. Iran yari yongeye kurasa ibisasu bya misile kuri Israel ku nshuro ya 2. Abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama ya G7 bavuze ko basobanukiwe impamvu Donald Trump yahise asubira muri Amerika. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugeza ku masezerano yo guhagarika intambara, icyo ni ikintu cyiza cyane. Naho Minisitiri w'Intebe wa Australia Anthony Albanese nawe yagize ati ni ibintu byumvikana kubona Donald Trump yavuye muri iyo nama, nubwo byari biteganyijwe ko bagirana ibiganiro kuri uyu wa 2 ku bijyanye n'imisoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze umugambi uherutse gutegurwa na Israel wo kwica Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran, nk'uko abategetsi batatu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babibwiye televiziyo ya CBS News ku cyumweru. Umwe muri abo bategetsi yavuze ko abanya-Israel bari bafite amahirwe yo kwica Khamenei, ariko bwana Donald Trump
abwira minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ko uwo mugambi atari mwiza. Aba bategetsi bavuze ko icyo kiganiro cyabaye nyuma y'igitero gikomeye Isiraheli yagabye kuri Iran mu cyumweru gishize kuwa gatanu. Uyu mugambi wari uteye ute? Kubera iki President Trump yanze ko Isiraheli yica umutegetsi w'ikirenga wa Iran? Kuki Isiraheli ishaka kumwica? Ubundi ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye Isiraheli igaba ibi bitero byamaze guteza iyi ntambara? Amakuru avuga ko Donald Trump yanze umugambi wa Isiraheli wo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangajwe bwa mbere na Reuters. Undi mutegetsi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye CBS News kuwa gatandatu ko nta bwumvikane cyangwa se ibiganiro byahuje Amerika na Iran mu buryo butaziguye. Ariko umutegetsi wa Isiraheli uri Washington yavuze ko ibiganiro hagati ya Amerika na Isiraheli bikorwa kenshi kandi ko abayobozi bombi baganiriye kuwa mbere, kuwa kane no kuwa gatanu. Bivugwa ko President Donald Trump yabwiye minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ko kwica Ayatollah Khamenei ngo atari igitekerezo cyiza. Gusa ntabwo havuzwe impamvu nyamukuru yatumye Donald Trump yanga ko Isiraheli yica umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ntabwo havuzwe ingaruka zari kubaho iyo uyu mutegetsi yicwa. Gusa kugeza ubu President Donald Trump ntabwo aragira icyo atangaza ku mugaragaro kuri aya makuru. Mu kiganiro yagiranye n'ikiganiro cya Fox News cyitwa Special Report with Bret Baier ku cyumweru, minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ntabwo yemeje cyangwa se ngo hakane mu buryo butaziguye ibyatangajwe na Reuters ubwo yabazwaga kuri ayo makuru. Yagize ati hari amakuru menshi y'ibiganiro bitabayeho atangazwa nk'ukuri kandi ari ibinyoma. Ati kandi ntabwo nshaka kujya muri ibyo, ariko navuga ko dukora ibikwiye gukorwa. Tuzakora ibyo tugomba gukora kandi nemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi ibizigirira akamaro. Ati ntabwo navuga byinshi kuri ibyo. Umwe mu bategetsi ba Isiraheli yabwiye CBS News ko mu buryo rusange Isiraheli itica abayobozi ba politike ahubwo ngo yibanda ku bya nucleaire n'igisirikare. Yongeraho ati ntabwo numva ko umuntu ufata ibyemezo kuri izo gahunda za nucleaire n'igisirikare muri Iran akwiye kubaho atuje, akabaho mu mahoro. Bitewe nuko Ayatollah Ali Khamenei ari gufata ibyo byemezo byose, uwo mutegetsi yavuze ati umuyobozi mukuru wa Iran akwiye kujya ahindura icyumba cyo kuraramo buri joro. Iyi ni interuro yumvikanisha ko Isiraheli irimo gushaka uyu muyobozi kandi kugira icyo ari cyo cyose yamwica. Donald Trump we ntacyo yatangaje ku mugaragaro kuri iyi raporo. Gusa ku cyumweru yahaye Iran icyo wagereranya no kwihaniza gukomeye. Aburira icyo gihugu agisaba kutihorera kigaba ibitero ku nyungu za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Donald Trump yavuze ko Amerika nta sano ifitanye n'igitero cyagabwe kuri Iran. Ni mu gihe Isiraheli na Iran bari bujuje iminsi 3 basubizanya ibisasu bya misile. Yavuze ati nituramuka dutewe na Iran mu buryo bwari bwo bwose, ingufu zose n'ubukana bwa gisirikare bwa Amerika buzabagwaho ku rugero mutarabona na rimwe. Hashize amasaha make Donald Trump yongeye kwandika ati Iran na Isiraheli bakwiye kugirana amasezerano kandi bazayagirana. Yavuze ko afite ubunararibonye mu guhosha amakimbirane kandi ko yafasha Isiraheli na Iran guhagarika intambara nk'uko yabikoze hagati ya Pakistan n'Ubuhindi nyuma y'umwuka mubi hagati y'izo mpande zombi. Donald Trump kandi yaganiriye kuri telefoni na President Vladimir Putin w'Uburusiya, baganira kuri iyi ntambara hagati ya Isiraheli na Iran. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, President Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gushyigikira Isiraheli, ariko yanga kuvuga niba koko yasabye Isiraheli guhagarika ibitero byayo kuri Iran. Ibiganiro byari biteganijwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ku bijyanye na gahunda ya nucleaire byari biteganijwe kuba kuri iki cyumweru, ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Oman Badr al-Busaid wari umuhuza yavuze kuwa gatandatu ko ibiganiro byasubitswe. Iran nk'uko bitangazwa n'umutegetsi wabimenyeshejwe yabwiye ibihugu byakomeje gukora ubuhuza birimo Oman na Qatar ko itazaganira ku masezerano y'agahenge mu gihe ibitero bya Isiraheli bigikomeje nk'uko Reuters yabyanditse. Umubare w'abaguye muri ibyo bitero ukomeje kwiyongera ku mpande zombi. Bivugwa ko abamaze gupfa ari 80 ku ruhande rwa Iran, naho kuri Isiraheli hamaze kwicwa abantu bagera ku 10. Nubwo Iran yatanze igisubizo gikomeye kandi cyahitanye ubuzima bwa benshi, abategetsi ba Isiraheli bakomeje gushimangira ko ibitero bagabye ku bigo bya nucleaire n'ibya gisirikare bya Iran ngo byari ngombwa. Ibikorwa byo gusobanurira abaturage b'abanya-Isiraheli ibijyanye n'iyi ntambara byakomeje kunyuzwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko nta na kimwe cyasobanuye impamvu ya nyayo yatumye guverinoma ya Isiraheli
ifata icyemezo cyo kugaba igitero cyihariye itabanje gutanga integuza cyangwa se ngo igire impamvu igaragara ibitera. Guverinoma ya Israel ivuga ko icyo gitero cyari cyo kwirinda cyangwa se gukumira kigamije guhangana n'akaga gakomeye kandi kari hafi kuba ngo Iran yaba yarigeze ku musozo wo gukora igisasu cya kirimbuzi cya nucleaire. Gusa nta bimenyetso bifatika by'iyi ngingo biraboneka. Bigaragara ko igitero cya Israel cyateguwe neza mu ibanga no mu gihe kirekire, bityo bikaba bidahuye n'icy'amategeko mpuzamahanga yita igitero cyo kwirinda cyangwa se cyo gukumira kigomba kuba gishingiye ku kibazo gikomeye kidasubirwaho kandi cyihutirwa. Icyo kibazo cyihutirwa ntabwo kigeze kigaragara. Israel kandi yifashishije raporo y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe igenzurwa rya nucleaire yasohotse ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu, ivuga ko Iran yarenze ku masezerano abuze ikwirakwizwa n'ikorwa ry'intwaro za nucleaire Non-Proliferation Treaty NPT. Israel ivuga ko iyi raporo ari ikimenyetso cy'uko hakenewe igikorwa cyihutirwa. Ariko nubwo Israel yagerageje gutanga iyi raporo nk'ikimenyetso cy'akaga itejwe na Iran, iki kigo ubwacyo gisa n'icyamaganye ingingo. Iyi raporo ntabwo yarimo amakuru mashya cyangwa se adasanzwe, ahubwo yasubiragamo iby'impande zose zari zisanzwe zizi, bityo ntabwo byashoboraga gutanga impamvu ifatika yo gutangiza igitero nk'iki ngiki. Guverinoma ya Israel ivuga ko igitero yagabye kuri Iran cyari kigamije guca umutwe gahunda ya nucleaire y'iki gihugu bifitanye isano n'icyo yise igitero cyo kwirinda, preventive strike. Ariko abashakashatsi n'abanyapolitike bamwe bemeza ko Israel idafite ubushobozi bwo kurimbura burundu iyo gahunda, cyane cyane igerageje kubikora ku giti cyayo yonyine. Uko iyi ntambara igenda irushaho kwaguka nk'uko byanditswe na Al Jazeera, biragenda bigaragara ko intego nyamukuru itari kurandura gahunda ya nucleaire ya Iran. Ingabo za Israel zimaze gutera ibisasa ahantu hatandukanye, harimo ibigo bya gisirikari, za ministeri, ibirindiro bya za misile, ibirombe n'inganda zitunganya gaze n'ububiko bwa petrol. Uretse ibyo, iki kinyamakuru cyanditse ko Israel yisha abantu mu buryo bwihariye hagamijwe guhitana abayobozi bakuru b'ingabo za Iran. Muri ibyo bikorwa, Ali Shamkhani wahoze ari minisitiri w'ingabo akaba n'umujyanama wa hafi wa Ayatollah Ali Khamenei yabaye umwe mu bagabweho igitero, kandi bivugwa ko yishwe, nubwo leta ya Iran ndetse n'ibitangazamakuru byaho bitaragira icyo bibivugaho. Ali Shamkhani afatwa nk'umwe mu bayobozi b'ingenzi bagize uruhare mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mezi ashize, bityo urupfu rwe rushobora kugira ingaruka ku mibanire ya diplomasi n'iterambere ry'ibiganiro hagati y'impande zombi. Ukwicwa kwa Ali Shamkhani hamwe n'abandi bayobozi ba Iran kugaragaza uburyo Israel isanzwe ikunda gukoresha mu ntambara ndetse n'ubutasi bwayo. Kenshi Israel ibigamije kurimbura abantu runaka, yizeye ko urupfu rwabo ruzatuma inzego cyangwa se imiryango bayoboraga isenyuka cyangwa igahungabana. Mu buryo bwagutse, urupfu rwa Shamkhani rushobora gufatwa nk'igikorwa kigamije gusenya ibiganiro hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yari umwe mu bafite ijambo rikomeye mu biganiro by'ibanga byabaye mu mezi ashize, kandi yarazwi nk'umujyanama wa hafi wa Ayatollah Ali Khamenei. Ndetse ibi bikorwa byo kwica abantu bifitanye isano n'indi migambi ya Israel ibigamije kwerekana ububasha bwayo ku rwego rwose rw'ubuyobozi bwa Iran, haba mu gisirikari, mu bayobozi b'inzego z'igihugu no mu nzego za diplomasi. Bityo rero ibi ntabwo bishobora gufatwa nk'igikorwa cyo guca umutwe gahunda ya nucleaire ya Iran, ahubwo ni igice cy'umugambi mugari wo guhungabanya ubuyobozi bwa Iran mu buryo bwagutse no kubuha ubutumwa bukomeye bwa gisirikari n'ubutasi. Igitekerezo cya gatatu cyagaragajwe n'abantu bamwe nuko Israel yaba ifite umugambi wihariye wo gutangiza impinduka mu butegetsi bwa Iran. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yabitangaje ku mugaragaro ubwo yasabaga abaturage ba Iran guhaguruka bagaharanira ubwisanzure bwabo babinyujije mu kurwanya ubutegetsi bubi bw'igitugu. Gusa kuri bamwe mu basesenguzi ba politike ndetse na bamwe mu bashyigikiye Iran bavuga ko ibi ngibi birimo kwibeshya, kwibwira ko abaturage ba Iran bashobora guhirika ubutegetsi bwabo kubera ko Israel ibarasheho ibisasu ku giti cyayo, ngo ni nko kwibwira ko kubura ibiribwa no kwicwa kw'abanyagaza bizatuma bahindukirana Hamas bakayikura ku butegetsi. Niyo byaba bifite ishingiro mu rwego rw'imibanire, kwibwira ko abanya-Iran bose bari bategereje igitero cya Israel kugira ngo barwanye ubutegetsi bwabo, ngo no kugaragaza ko tumva imiterere ya politike n'umurongo w'ubumwe mu banya-Iran. Aya ni amagambo ya Al Jazeera. Nibyo koko hari abanya-Iran benshi banenga bikomeye Repubulika ya Kiislamu, ariko benshi muri bo, haba abashyigikiye ubutegetsi cyangwa se ababunenga, bakunze kugaragaza ishema ry'igihugu cyabo n'ubushake bwo kurinda ubusugire bwacyo, ndetse
bakanamagana abashaka gushyiraho imirongo baturutse hanze. Ni nk'uko hari abanya-Isiraheli benshi barwanya Netanyahu, ariko bose bahise bamushyigikira igihe Isiraheli yatangizaga intambara, barimo n'abadepite bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Niko no muri Irani hari benshi batavuga rumwe na Repubulika ya Kiyisilamu, ariko barimo kwishyira hamwe mu rwego rwo gushyigikira ubusugire bw'igihugu cyabo cyagabweho igitero. Icyo rero cyerekana ko kuvuga ko Isiraheli irimo gusa gushyiraho urufatiro rw'impinduka za rubanda muri Irani binyuze mu bitero bya gisirikare, ngo ari ukwinjirira abaturage mu bitekerezo no kubakoresha mu buryo bwa politike byemezwa ko bwabuhubutse. Isiraheli ntabwo yagabye igitero kuri Irani kubera impamvu zose yatangaje, niko ikinyamakuru gikomeza kivuga. Ni iki mu by'ukuri cyateye icyo gitero? Mu gihe ibikorwa bya Isiraheli muri Gaza byanenzwe na benshi ndetse bamwe bakabyita ibyaha by'intambara, Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu azi neza ko guverinoma ye iri mu bibazo mu birebana n'imbaraga n'amahirwe ya politike. Umuryango mpuzamahanga ndetse na benshi mu bafatanyabikorwa bo mu karere batangiye kunenga Isiraheli ku mugaragaro. Hari n'ibihugu byatangiye gutegura ingamba zihariye nko kwishyira hamwe mu kwemeza leta ya Palestine nk'igihugu cyigenga, ibintu Isiraheli yarwanyije kuva kera. Impapuro z'urukiko mpuzamahanga zisaba itabwa muri yombi rya Bwana Netanyahu nazo biratekerezwa ko ziri hafi gutangwa, ndetse n'urubanza ruri mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ku bijyanye n'uburyo Isiraheli ikomeje kwigarurira ubutaka muri Palestine ruri hafi gusomwa. Hagati aho Isiraheli n'ingabo zayo bashinjwa gukomeza kwica abantu muri Gaza, ariko barabihakana. Ibi byose bivuze ko Bwana Netanyahu yari amaze igihe ategura igitero kuri Irani, ariko ategereje umwanya abona ko ukwiye. Uwo mwanya wageze ku wa gatanu. Iki gitero cyabaye nk'igikorwa cy'akanyabugabo cyari kigamije gukangurira amahanga kongera kwishyira hamwe na Isiraheli, mu gihe ibintu byinshi byari bitangiye kugena iherezo rya politike ya Isiraheli. Irani igifatwa na bimwe mu bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi nk'igihugu giteje akaga, Netanyahu yifashishije amagambo asanzwe azwi mu kwemeza amahanga politike ya Isiraheli, kuva ku isezerano ry'Imana kugera ku mateka ya jenoside yakorewe Abayahudi. Ibi bishobora gufasha mu gusubiza ibintu ku murongo wa kera, umurongo wo ko Isiraheli ikora ibishoboka byose mu gusenya abanzi n'abagamije kwirimbuka. Kuri bamwe mu barwanya Isiraheli, mu mvugo ya Isiraheli y'ubu, umutekano bisobanuye kwica uwishaka igihe ishakiye n'aho bishakiye hose, kandi ntihagire igihano gikurikiraho. Umusesenguzi wanditse inkuru ndimo kuvuga yitwa Ori Goldberg avuga ko ijambo umutekano ari ryo ryakomeje gutera inkunga ibikorwa bya Isiraheli kuva muri Gaza, muri Yemen, muri Libani, muri Syria, none bigeze kuri Irani. Iyi politike y'umutekano ngo ni uburyo budashobora guhagarara kuri Isiraheli. Igisirikare cya Isiraheli cyo kivuga ko cyegeranyije amakuru menshi y'ubutasi yerekana intambwe ifatika Irani yari imaze kugeraho mu gukora ibikoresho bishobora kwifashishwa mu gukora igisasu cya kirimbuzi. Kelsey Davenport, ushinzwe ishami ryo guhagarika ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi mu muryango wa Amerika witwa Arms Control Association, yavuze ko Minisitiri w'intebe wa Isiraheli atigeze atanga ikimenyetso gifatika cyangwa se gihamye cyerekana ko Irani yari iri hafi gukora intwaro za nucleaire. Ati Irani imaze amezi iri ku rwego rwo hejuru cyane mu bushobozi bwo gukora igisasu cya nucleaire, nk'uko uyu mugore yabibwiye BBC. Asobanura ko Irani niramuka ibishatse ishobora kubona ibikoresho byose bikenewe mu gihe gito cyane. Ati mu by'ukuri amakuru avuga ko Irani ishobora gukora igisasu cya nucleaire mu mezi make si amakuru mashya. Yavuze ko bimwe mu bikorwa bya Irani bijyanye na nucleaire bishobora kwifashishwa mu gukora igisasu, ariko inzego z'ubutasi za Amerika zagaragaje ko Irani itari mu bikorwa bifatika byo gukora intwaro za nucleaire. Mu kwezi kwa gatatu, Tulsi Gabbard, ni umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika, yabwiye inteko ishinga amategeko ya Amerika ko Irani imaze kugira urusobe runini rwa uranium itunganyije ku rwego rwo hejuru cyane, kandi ko nta gihugu na kimwe kidafite intwaro za nucleaire cyari cyarigeze kigera kuri urwo rwego. Ariko yongeyeho ko ubutasi bwa Amerika bukomeje gukurikiranira hafi ko Irani itabiri mu nzira zo gukora igisasu cya nucleaire, kandi ko umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ataratanga uburenganzira bwo kongera gutangiza gahunda yo gukora intwaro za nucleaire zahagaritswe mu 2003. Madame Davenport yongeraho ati iyo koko Netanyahu aba afite impamvu ikomeye yo kubuza Irani kugira igisasu cya nucleaire, Isiraheli iba yarahaye Amerika ayo makuru y'ubutasi, kandi igitero cya mbere cyari kuba cyaribasiye ibigo byose bya nucleaire by'ingenzi muri Irani. Mu cyumweru gishize, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kugenzura ikoreshwa rya nucleaire ryatangaje muri raporo yaryo ko Irani
yegeranyije uranium itunganyije ku kigero cya 60%, aho hari hasigaye intambwe nto gusa ngo igere ku kigero cya 90% gikenewe mu gukora igisasu cya kirimbuzi. Iki ngo ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko iyi raporo ibivuga. Iri shami rivuga kandi ko ritashoboye kwemeza ko gahunda ya Iran ya nucleaire ari gahunda igamije amahoro gusa, kuko Iran yanze gukorana n'abagenzuzi b'iyi gahunda mu bijyanye n'uduce twa uranium twabonetse ku bibanza bitatu bya nucleaire bitari byaratangajwe na Iran. Iran ihora ivuga ko gahunda yayo ya nucleaire igamije amahoro gusa kandi ko itigeze igira umugambi wo gukora intwaro za kirimbuzi. Nyamara iperereza ryakozwe mu gihe cy'imyaka 10 n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ingufu za atome byagaragaje ibimenyetso by'uko Iran yakoze ibikorwa byinshi bigamije gukora igisasu cya nucleaire guhera mu mpera z'imyaka y'1980 kugera mu 2003, ubwo ibikorwa byakorwaga mu mushinga wayo uzwi ku izina rya Project Ahmad. Iran yakomeje bimwe muri ibyo bikorwa kugera mu 2009, ubwo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamenyaga ko harimo kubakwa ikigo cyo mu kuzimu ahitwa Fordo cyari cyaragenewe gutunganya uranium, ariko nyuma yaho nta kimenyetso gifatika cyagaragaye ko hari igikorwa cy'intwaro cyari gikomeje. Mu 2015 Iran yasinyanye amasezerano n'ibihugu bikomeye bitandatu yemera kugabanya ibikorwa byayo bya nucleaire no kwemera ko abagenzuzi b'ishami rya Loni rishinzwe gukurikirana iby'izi ngufu babikurikiranira hafi, maze nayo igakurirwaho ibihano bari barayifatiye. Ingingo nyamukuru z'uko kumvikana zari zijyanye no kugabanya gutunganya uranium ishobora kwifashishwa mu gukora intwaro za nucleaire. Ariko mu 2018 President Donald Trump yakuye Amerika muri ayo masezerano, avuga ko ari amasezerano adafite icyo amaze mu guhagarika Iran mu rugendo rwayo rwo gukora igisasu. Iran yihoreye kuri ibyo bihano mu buryo bwo kutubahiriza zimwe mu ngingo z'aya masezerano, cyane cyane mu kongera ibikorwa byo gutunganya uranium. Muri ayo masezerano Iran ntabwo yemerewe gutunganyiriza uranium mu kigo cyayo cya Fordo mu gihe cy'imyaka 15. Ariko mu 2021 Iran yongeye gutangiza ibyo bikorwa muri icyo kigo, inagera ku rugero rwa 20%. Kuwa kane inama nyobozi y'iki kigo cya Loni gishinzwe gukurikirana iby'izi ngufu igizwe n'ibihugu 35 yatangaje ko ku nshuro ya mbere mu myaka 20 Iran yananiwe kubahiriza inshingano zayo zijyanye no guhagarika ikwirakwira ry'intwaro za nucleaire. Iran nayo yavuze ko izasubiza kuri icyo cyemezo yubaka ikigo gishya cyo gutunganyirizamo uranium mu gace karinzwe cyane, ndetse no gusimbuza imashini zishaje zitunganya uranium mu kigo cya Fordo zigasimbuzwa imashini zigezweho. Kuwa gatanu igisirikare cya Israel cyatangaje ko ibitero byacyo bya mbere byangije ikigo kiri mu kuzimu cya Natanz hamwe n'ibikorwa remezo by'ingenzi bituma icyo kigo gikora. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe gukurikirana iby'izi ngufu Rafael Grossi yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ko igice cyo hejuru cy'icyo kigo cya Natanz kizwi nka PFEP cyangiritse. Nta kimenyetso cyerekana ko igice cyo mu kuzimu cyagabweho igitero, ariko ngo ihagarara ry'umuriro w'amashanyarazi rishobora kuba ryarangije imashini zaho nk'uko yabivuze. Institute for Science and International Security cyavuze ko isenyuka rya PFEP ari ibintu bikomeye kubera ko icyo kigo gikoreshwa mu gutunganya uranium ku kigero cya 60% no gukora imashini zigezweho. Madame Davenport yavuze ko ibi bitero kuri Natanz bishobora gutuma Iran ikenera igihe kirekire kugira ngo yongere kugira ubushobozi bwo gutunganya uranium igeze ku rwego rukoreshwa mu gukora igisasu cya nucleaire, ariko ko hakiri kare kuvuga ku ngaruka zabyo z'igihe kirekire. Ati nta shusho ifatika y'uko Iran ishobora kongera kuhakoresha vuba aha, cyangwa se niba Iran yarashoboye kwimura uranium mbere y'uko rya shami rya Loni ryemererwa gusubira kuri icyo kigo. Iran yamenyesheje iri shami rya Loni rishinzwe kugenzura izi ngufu za nucleaire ko Israel yateye ikigo cya Fordo hamwe n'icya Isfahan. Igisirikare cya Israel cyavuze ko igitero ku kigo cya Isfahan cyangije ahatunganyirizwa uranium, ibice byo kuyihinduriramo, laboratoire n'izindi nyubako z'ingenzi. Davenport ati niba ikigo cya Fordo kikirimo gukora, ubwo Iran iracyafite ubushobozi bwo gukora igisasu cya nucleaire. Iracyashobora gutunganya uranium ku kigero cyo gukora intwaro cyangwa se kuyimurira ahandi hantu. Minisitiri w'intebe wa Israel yavuze kandi ko ibyo bitero bizakomeza igihe cyose bizaba ngombwa kugera igihe uburyo Iran ikoresha buzaba bwahagaritswe burundu.